ndolo katakuliye Zati vina na program ka bolle jamana paba la jamana paba wa bayila atalata yunkurga ni zan hala yunkurga won tiya yina ya to ashanye wulen ya musulun pa wulen ya amliya pa wulen tuno gumdin don wulen tuno lebe la la hanya tun la le do man pa sun wulen tuno le ka bo man yamma kar chan to da dun don tumbo ba fo sla to nya dan sa anda dun don tun lalle to tuma sha wulan tun ta ya ta sitra la hanya ka tla ya le den tune to gumdin don sham diyan chaka to dihla kabna marzan dide biza hanya zati vetin ya le shala jamana paba dinya de yamma dun don table bihago kulub zati v sahashal kan akul bakado akul bi basar martiya akul bakado akul bakadiye wula intaha kaso yani jingoma to bolle la jamana paba zuwa bakwai ba yin balanta ha zuwa fara bakwai ba ta tunda kule inshin la jingoma timizan na lehre to dunduna na yel mosra zuwa dra tra lehya wula sonsum ka payanya dundon na ka to gbab dundon ya to apam da yina zan chan da pulo to zuwa mi to kule yan gumin labe intin lehe pa zan chan otuma pulo ne da bilo da mun dundon ne dan ma za hatun tontole duka hanu bar aje ramatu to pa yanga aje hindu ay brso table biya akul unity kolba wonne atuzo pa biya bimna to abakaram bongo ni zana kan samba ma imaraba tule yangu melabe ajaramatu san ajaramatu no bonda tele ya to ashare zanchantu zo jima polo pa tile mala tu shal dinya tu gahandale kana to tum da kar ko morsa zanchan adun donne yarla kama dinnan karanyala gwamnati tumanyale dinyala dabilim nyale tumala tu shadan simna na patum karbuto morsa adun donne tumala polo yarmane empire pam anola tumne ba tinzan pogoti tbamba benji yanka tabtana to bi perba an boye to asharma yarmane nyale pasum sini otumde gwamnati tuma katumde dabilugo kal atum tumde odundona na tuma kay to ashelba moso dizanyela ayam malmali ashile nzal sham kula kan yallala dinin ka mini anyela wonyen chang tumane kurga misali kurga opoi be kurga ni ka yan chang tumane gwamnati tumanyelo zanga mazo tumanyelo de mala saata to kar konkon dinya tuma do anye pa bido arabi ai ne simsini ali abida lafi ali li hayida nda lafi kana an chang tumane ameni yan chang tumano asanyel ka yan chang mini kurgayi yin kuname bokandi en nan ka kurgayi na ampa don mini bishop kulosar la sukuru ka kurgayi na papa yin malmal la shishele bin yan kuna halin yikane ka kuna kai to ashir ba musaba kato chan tuma mana ban tutum do tuma ma dun tun tum shale kan nin kayinga don bozu kan nin biyen biyen and pum male ni di tiyan kane kai to ashir be nyangala pum mal zal kana chan tuma ne ta law aje hindu sare de to nun ko mal shal no fa aje ramatu ya to aje hindu katon ko bosse ya to ashal ngoma pa tamalla tu shanga de yan to chaka akuto le dundon kala atuma to baya anola to por ka par ngon kam jele za TV babab za TV karpema ay bol station she za TV za radio min sallama gum de lapam afalam min kura asan zan ma bal herle to ta baya ya male anya pami dundon na tuma be o da bilgo dizo ya pam biabune sancha adun doni na dagule first yala ayam tushal yala adun doni po kayan nan kana le dan kwala ay doni akutu nan dagule ay ba zan sam nan tule ma kan yala dun don kayan le first kana le atuma she gwamnati tuma yala bi dadul go bi ajwalla su zama she dun don ko nye tule ayi si shana ga dundwan wula karyan can yani ne wula ki baka yanji wula ki yanji alafiya ji dana abe
poi kana yi ayin can la gwamnati wani ka mamman dabirgo ka yan dole su da zama shi dundon wanye tule before kana yi nan dan palam to zane dundon wanye tule da mu zo ya pam ka ta zongo paaba da binya tuntum nya tranya ta pam borla ban song da badun dong to bol ba housemaid be house help za the two na pa ka chengo ma za hanzanti lala housemaid ma be da jam talla na kul bo housemaid ma ko to song da dun dong aje ramatu yelmale e kan pun yelma tutuma ma de bela paya misali kan de pun yelma din yala anyela gwamnati tuntum da kamini bi aini ayi chantuma ne zan chan kurgayi anto labna yinga to based on our family ma size ni nyesham yin wi anto bo unyen song da be akonkono tutum da atuma and den lampanyala ayin lana amuno corporation amuno ni yang basham ipuani yu tapsham yen nye abo meet na be amamano tutum da dinye bi manyala za ayino mambinye din cheka yimbo meet hal bi haiba minye din cheka yimbo meet kamani de punyel ma aida yi bang ni wi kurgi de bayi pa kurga yi pa halka sangal shal na gbaga tumane nito chanta ko be mana nti jibe sane ka kuna nti deba kan chan tumane mambinye the need of maid apart from tuma pam la amazo don tutuma ma bala sa'arti misali maybe nyira teacher kan yeni i chan tumane kurga ani san chan kurga yi nul kuna ta chan dani it means unku mal time nan zanti dondon tuma anta pahambi anta pa yi dana so the enzami na chan to bo made kan pun yela de me yela amen ayi dan to so ne o isambala aje hindu ajrama tuni ya to ashalwa ma atuma yi galsi da tuna chan to bo made de no yakan be dundon tatala dundon ma galsiya ka tuma ma janzo na ku jem na bo made na do poi ka to bora yil shel dundon galsiya na cimba pam yala ban be yilmana de na ku jem na bo housemaid na ko to be yilmana sonda kunyala yalmanga made ma ngona kunyala tala don di nyala nyala gwamnati tuntumda mami ne kama absuwa ma amala sa hashale an yanyin chantumane to amini yayi ma akuto na yalla kam kaji zo ba hatin zan made ni mana ba tutu har bala shukurta da sa anyan nan shalma anyala ai isma nan dan ban sule nzala ntike suyi nan bane kalan tom nan ban disha din yayin jilmiji be ma yan jimi chan shukuru yan ti maka chan din ma zama sha kun malsu ko kwa kun nan biala kiza hayi kana ta labna tam shari zan lan yan labna untan nya ka jira wato man bisatire ne yala dole okay kanar pun yalla da dola an yan zale atumashan emini bi ayini nwanyen tuma budin kan yen nan tuli kadin paya kadin nant palan las okay da zama pala da ne me da padoli ne ai wum do yili nyasam da ba wum na canta zan so na tijiya ko tum da tira pa an wona nan ya maga faran pa ta ba tupun kulla do yili ta nan wala ta di wahala ka ta bi ta panka ta nan wala ka ta di bin nyasam to amma atuma yi ta galsi sai made be wunyan sonda de katale ka yob wondi nyelo ni to canta ko onto zobelna nti zan wato asukuru ka bi ane ko chan sukuru kan bi gbaza chan sukuru din bi de ko kace made matinye made she made duma kunyela bi ayine ayen jile kan tun ku jiya shemo kan woni zongarpe nti amana understanding made ni nye shambala kace din nyen won sonda amma man bi kwanye bin to songa ayi dan gbaza nyen won to songa don dwanne de zama yi bi ne man sano made bobba man sani made bobba nyin de mala alafi yin betoni kai to ashar kambene aje hindu kama ajramatu ni ya to ashar ma made din kan yetumda ne pashadan to non matalla hay nan bom sona ko to sonda ma amma dan ya so beno butumda ka gwamnati tuma ko tumda okuru yolo store karanya lan ku to pa be onyelo tela master be ben shao nku to pa an yidan pa abazo ko bom made nku to kol sa'ar zo ko bom made
dina ya pompi te pare ka te maka kom ko to je ko boati be tahla zo ko bombe za velin yala dinya din son yin pa ma ka nya lada sheltin da so ro borma ana pon yala ma pon yala mi aye maid ma de polo yan kam na ka jia ko nan da yalla kam tira okay in for instance kama yala ko nan tutum da amma da hashal an yanyi agbaye bo ban san mutu kamanta na banje gwamnati tutum da bo kace based on an na business shale mpai antum tuma shale azuma do ko tula talana amal su ko sonda bo jinjong ma kan kama kan yin fa'inu bin dirba ala je ne yar shama based on kama mana ai ko yito amba kama ne yin wani faransa tan dirba ni beti yan agbaye bo so ai sas bashi ni jo kurga na ban bar matan banne amma da zayo ndan malla su ko sonda ma agbaye ai tum da ma ba mu wana tin yanna ki zanan wula ki zanan yoyoma kai ajan bossa shalangwa ma kama daini miya nan da shale amma so bi kama na bossa shamma da fashalin yalan tela master da fashalin yalan da biya in yi dan yi tantu yoga shi to amma so gwamnati ko bohma na alama na tantu pan la pan da kamina amma da zaha yole ta zaha mitamale be ta da bangte yoro ta da tam shale so mo ma za so ko ndela denne o yela dabia o yela tu shel master kadoya pernde o ko to nan be shangala zo ko tanto bo housemaid ngono to paro yidam be har kanonda kama dan nan ma da batuya ne da to kayal ba ba to shabi to ga ko tiji mun fanya ala to qabla ne like kama anya da anya dabia anya like amman tuma ka tumda like NGO anjala tila master amala shitu adane marsa hanguna ay ko yite tamkam ay na tamkam ay ngi maka soba bwa agbaye bu sa ambe de ba ban maka ba based on tan bantum da gwamnati tuma kala mal tuma paro zo dan kama zan boss ka ko kama me de baya amma dije maka ma anjala dabia anjala tila master anjala hairdresser da sa hanguna an na tamkam akun na ga dun don tuma ndaga ay dan palugo tuma da sahuna ma ay gira ambar tamshale de biyar ko kace tanan bantum da kalan bal tuma pai gwamnati tuma mazo domin mi ka mala da halashe kan ya teacher ya aji ramatu to kam na tille kama housemaid tun bosse to ashan ngoma domin fun pon to sonle so yitumda na ngom batumda ka kul mal maid ma domin to malan la ka ko fili da ta in ba bore ne ntumtun shela pa shela fesla nyinya he sorai in fesla nyinya ka bi nan ko to pa ba ka washing machine ka zo ce kan bom me na de den ma de barna le nyala wala zan chanti man ti dana ma sun sone dan badan ma de ka kalle zo ya pam kan de pun yalma man sanu manin yidana wula ko nyama ka boma hal katiti botaba kan to kuno dundwane bukata wula ko mima kan to nunti mno pi ni bampapai ko koma so dinyala nyala ni opumila ni yesu ka komana kammi zala ngo ontonno ka bi abni kan lapti jil ko zo kayo zala sheka chantubu medina be ka da washing machine last week la tira pun yel so kan mallo ya targa o de kania no da washing machine o me de kania ni o chanto o yel shel pasal na o te pai ani dundwane kama prela nyi nukuto tumtum shanga mazo ka no firminsi ni chanto zan me de na te pai ka me de makana mbata ban na ma gafara o kasukam ka bi ani ko ayisi nyi nuku yisi bed mazo made ma yan kananti immal bed ma yon la supporter shell aida ne de sola made ma yan pale wo yan chantuma ne kayen ye ne shangma made ma yan selecti mi ni combination woka de simsini afa adam ye bi misa karim yan chantuma ne kami ne pa yukulu bi pa anku bi pa wo aido o yiro be yirwo yeto ashanga kannala osone den ka to boni development ma o to palala stage ma yeto ashanga kannala osone kadi tizang lo osole
bokanin toma mara ba tu ngwen sole unu mita ishe din yen fixi watch shell on yenga o chang tumani o tien kana ko do bandirgo unu yen save bokale ne nan de bi ma man do ma soso ne ati yenya attention shadin de biasa aman do ma san ma de shifter me bela de ku shifter me ati yenya de nyala bi ma pala a blood relation ati yenya ka to ya tukum gare aliru kadin yala aidi puntum atumbi cha andid puyentum la bi ma na ku pana balle o ti siza cool nukutum anto mala maid ma kar yala di abtola la mre do ma balle o din yala vam mana wata pa to kama je ne pun yala ma song makata pa mana okay to kom na ntinan ko do ne timmi made ye to ashanga mbala to amatinin abuse the word made okay karatari ye to ashanga na titi fitina ti jilel puni kataba min de nan taratina duzu kama de bor ni made ku na balle la ye to a tinnan to amma aje ne ye shaba min malabi hani bi ha poi mabzur mi kaza be nya ba misal tin donc kuye musu tinya la bibin na ba 5 years 5 year 3 year 2 year ka ba pampata ba dini ye musa na chant bo made ma sunu ka che hal tinya la bidib sunwale ka ba 14 15 16 ye to ashanga be dun dona ne puni ka yem pragata ba ka min ba za tumda still ka studies chana okay kare dibin nan necessary na chant bo made to ama ye to ashanga yi pai dani kama ande puyella damani toli tsara anto chiko be damani kanyen labana ini mi ayida ne bore ni di jibin dirshale ka labna tannon la kwata ati yendo onala dama barbasa ya da bima barkakana anta pamana ka kamana jaju ka tamkom nto zala ka su maybe kanyen degi ayida anden ma impente zalo o shishane kayulo na to kom kusu mani mi made to mani nya shalambala to amma made nya yiko mpi amani ayidan bedroom nto kom ti hal bedroom to zale ayidana de butu mpata ba na mi agafara wo kata za nya yim ayi ma alafi kama na jiyanwo halin de mun kukurgi yanwo za yole ito ashanga bene na to tumne me to amma so to nye pasarle ka alafi be sato okuto tumla la tuma de nguna tit bondle mi exceptional dinnan la talai anti kana ku chetine shaban zang lele washi na chisi hal oyinga pompi bien me amoyen gba water hose zanno odan kwara ne sham o ku yisi mate shin shapa abu da an shalan kan wasu ku yen yelo bi wannan nan da shamo ce kan gbannin ko ban nan gbanna da nye pasar lo ko mbe shama gbada nan da leme. There's nothing wrong with that. Bishop Mosi be the ka ula ka the katale ka yina ntetum tu shanga. Bi ma ni yan barguru mangla bi ondi yel zakla mo mosmala yo asho be shama hali chiu on to tumutuma okul bor mu no song ma dinin che ko zang ma tablo manga ama ku che be shakam jelo o tien piala gara tumbuni kambe minutum da gara ba ménage machel no pahay mbo no pahay zancham made ma polo domi tinti din tongo ma na nyela pa din nan kay nya dabia nyela tuntum da ben shanga ben kar zaha yole ndondona hachima nguna ku jinso aje ne borna aje pa ka tlawa shiten kama tille to pa bantum da dit kana ka transfer be gendre belab sara la sharaf wala yela amra dan ama poi kati tidam pedne no bonnet le aja pashale den to nan kare jawan amal made de tuna akurcha ko kumra yidan halaka tun mallaka ma am adamli yanyola de simsalala aja betu ayem berten ko yarmaya de pala made nguya kana to don santa agbaye bo ne pon yalma like pa mangmana bangman wotmana pa ma danu kulinyale hal man nijo hal kom may mamma to kom zani dan ko sura yes kom na tura kom zani dan ko sura idam de retirement aman tura kom zani ko sura asbanu yon halo banjirgo man paro banjirgo man yan durum banjirgo do namu to ami akuto biane
like it based on tuma agba bo tubu sutuma like am I kwen yisin na yu kayi amalla time shara nan kayi agba la bo me ma ku pala kaman no kana tan ba shata yi dana o ka ayi amana ayi dan yeto asunsu ne okay me won ka amana ayi dan yeto asunsu ne zan kwa me yidan banjiro de kane to me yidan kwam me de karfu no we shouldn't be lazy pa won kutum ka anyala pa agba pa yes na un gantame agba la bo timi duty nyale pa won duty nyale na se ba yidana agba dem pa ma ngu ka yan yolo no mo ama ka chota ayidan to ko duty nyale yen tuma nyale to ne ka made ma ko duty nyale yen yidan pa ma atuma nyale ngoma nguna yen so maka ajere pe yente pata ba to so ga fara yisane hal ti shabben obutumda tela nyu ko yibi apprentice nan kana be makeup artist be bumbo apprentice nan ban la mo shin ma so bino yan velo idan beto be ne be ma pa ma ban para la karanya sama ajilma buru basane chega ti chanta vo kom biala kallabna to ba into ti jima mami kulkuliye ndolo katakuliye za TV na program kan bolle jamana paba la jamana paba wa bi la atalata yunkur gani zan hala yunkur ga won tiya yune ya to ashanye wulenya musulum pa wulenya amliya pa wuletu no gudin don wuletu no lebe la hanya tun la le do man pa sun wuletu no le ka bo man nyamma kar chanto da dun don tumba ba fo slato nya dan sa anda dun don tun lalle tutuma shawulan tun ta yata sutra la hanya ka tun hayan le dan tune to gudin don sham diyan jaka ta bihla kamar marzan dide biza hanya za TV tun yan le shala jamana paba dunya din yammal dun don tarle bihago kulub za TV sahashal kan The benefits of spelling bees extend beyond language. Since children are required to spell words before large gathering while on stage, kids will certainly develop self-confidence, communication and public speaking skills, and the ability to thrive under pressure that will surely spell success for their future. Clever Spelling Competition 2022 is here again to train and nurture school children in phonetics and to increase their word power. Last year was a successful contest among over 500 contestants. Loads of prizes were given to deserving winners at the end. This year's contest comes with more bigger mouth-watering prizes such as 5,000 Ghana cedis cash prize, brand new motorbike, plasma television, brand new laptops, refrigerators, educational learning materials, 2-month free lunch with Mama Raf restaurant. It's an interesting but challenging spelling contest for all school children. Bolga, Wale, Kintampo, Techiman, Sunyani, Brekum, Goso, Takrade, and Koforidia are all part of this year's contest. Pick a form at the front desk of ZAR TV to enjoy this year's spelling lyrics. The 2022 spelling contest will be live on ZAR TV. This year's spelling contest is supported by Mixi Choco, Habana Medical Center, Oak Hills Educational Complex, Empire One Enterprise, Century Phones, Gab Energy, Mama Raf Restaurant, the Citadel School, and Tuma Prestige Limited. ZAR Television is our giant media partner. You may contact 0241 458 327 to get your school kit registered. At Clever Word Spell, we compete to win. za TV na program kan bolle jamana paba la jamana paba wa bi la atalata yunkur gani zan hala yunkur ga won tiya yune ya to ashanye wulenya musulum pa wulenya amliya pa wuletu no gudin don wuletu no lebe la hanya tun la le do man pa sun wuletu no le ka bo man nyamma to te lazana kanondia maraba tine yammal taba tamatir la taba tin yarango ma tagba min ya so paga pia ama tin ya pabala de tunu te tere te pataba de yan chakate do yilma kam so ku biane ne bonne tilama tele shale di nan kayan ya tumtumda ka tije na tuma ma shi bien transfer ya ma chantin shi de tuna ida mili be de tuna ida mili ntuma shen tama ida no kadane aya ajendo de to akalomba ayen transfer wo mari ngana mana ida
nya ai dan twaso wo nya don me ban fun yelde tule ma kamana ben shakam na kayan nan she do yin wanda tule din don ma nya tule ka do yin nya tule ben shakam ayan nan she din kun nya tule ba before kayan chan transfer mari angela mana ai dana ben transfer mam wula kati yang ba amun do won yang ba njine ni yan chan ma wula kati yan nan bi ma ina pora wula kati yan nan bi ma da shukur na chana besa dongo ki jinin twase o hankalin ya shan o zan so na ki zan so na ki ban yan ba shan transfer na tucha Ajramatu domin tuba mo sa nyala gwamnati barmase dan to nan ka kulbe yin wakabtu san Allah ka ba bolaga polo bi ankara polo ayi dan sunsune wula communicate wula ke pahayen yotaba ka cendungo ma tocha bi akuli yan film kama a nyala tumtum na after man puntum don tuma ka deren yuara bamna tahma ma anko zaksi akuli yismi yala da batmala transfer kari mala shir pabam achan ma transfer nguna kama na ripuyar ma wula ka do ma danya ka bor ina mbotaba o minanya la gwamnati balmanda ameda ada dila gbana zo ni ai bi ko atuma woni lo shel polo bint bore atuma service wula kan yelle bint bore asonsum zan palala tuma ma polo anyela wonyen chan to songba kaida milala ka milala transfer it kana din yela toso amna ida sonsune zungu din kana shamma wula ka tiyan gba din yelo ono to twela nirbe ne ka sonsum son fine oyikuto son wula nye distance ma yakaba malma chana pumpongo nye ka transportation no communication kare biene anto ku zanti ka puso no tam jedo ngula abepi o tiempa na jerna ya to dinya la do ma yela me yelmanle tun kaniyen nan sham chama don katin pon yella balmani sinyeti katmande tira din me ngbo mena ne dundon maza to wula nye dundon ma kayen yi biya lambian kada pun yalla dinye biya tabiya nai mule nye za kurle bane manna ku gbla kan ne sese nyele transfer wa ku to di che ka chanta bo meet mule nye za kurle bane munu to su bambala ma kom munu to son kar ba papa ka bi ani ka chan school kan labana maybe daba nai daba nu susuni ka labna tinye ba da lafi kalan chan atuma ne to amma dinyela kantanga kado ma yel o nsaya ancheno ni chante bo apreng na be man tuzo pa o kana to song de ma ka bi ma be welfare pale monu ni be pale monu ni that one dem be la ko kache made de bi ha ko kache made abachama na to pona no tutum de tuishanga don abene ka jikozo ka wonnon don ka wonnon don da don nyela de biara ko ko dole nyele dem biara ko du tuya ni chankar me ni amna idama gubu ki o mun ayen chante bosona ma kabalera once in a while ka gba kana tinye bada lafi karme nyela amando ma zana to chan ye to asharkani kadoma boy tumda dirka ma do ma tuma bayin to changni mani be o to fighti don mbelati na yama ga fara education ngona bablan da la kaida ambitial polo ka be an de ku na ida ambelati abona kana manzama nirbun wonna de so oyibo no amuno chan ko bo no do la ki chan into chan okay pompo me shel kam sukuru ben me shel kam sukuru ben me to ama dinya la yimba la yili ki biene ki establish vien yelanga ka transfer ma ka ta poyino yelma li zadi ku to yi ka che yilma okay donguna men de puyen yetalla cheka med kan na yilni ama kan kulladu kan yida mala ka ben shab malma ka ti chanta bona yin chantuma ne san namdala milmiltama chamta milmile yida namda dembe de ko kace mos paga ka a can ka so kana no to songa ngbe ma donguna fadila nyale okay so aje ta'allamna asanaje hindu
ne boha transfer ngoma de zoya pam ka se banye tumtum da ba transfer zo ka to sande ojishi so transfer den to sanjishi to sam okay den yadda ne o siya de nyala like amandu mali yang barsha nti aseyem bia amandu ma susu don muna ka chan so ne to chan transfer muna de yaya ka to ku omuno da gwamen ba bang ba man bang shibo okay de shila bancha de yila yin twase sha mami daba ma tamun bam janna la ala tamun ba ayan di o fila sham ayan son fila ma sham ama ayan yan la kama yin yala pa bi yin tum de me ka ba transfer ya ka mu no be jin gba ka ayan zan le force be ka ayan zan le ya don muna ayan yam ka fitina be gadama kar kana le ma okay ama yi twase don muna de ka shale an to chan o kara o mama yi malsa won to kana ni mani maybe once in a while nta kaga agbaiti ni sa kaga kuna yanga nta kaya don kunye shamba to bun pote en chamba tele do masa ma nya din ya kurchana sun watan to nan ka ta dege bolse ne bona tele shale kama ta tuma shai da to zo ya ka yi karacin ya na harassment karanyela kama na hangu zanchan be pa ma dila na shele boss ne to ne na hangu ma ka son ta na kama bamban na hande be an to dina cin shele tantuma na karanyela azan man na handu ma azan man na amman bambi da ba bambian ma wula le tuna to kuma maltan ma kama musulun pa anyama be nyela amliya pa kan yan chantuma se wula shilin tunin male ka doyen to nyama ko o hankal balab nan ne balere tin yan na hango zan tin mano ajira matu cha Allah wasan cham mpotu musulun pamba be fight titi karzeni musulun pa ila yin chantuma ne antu mpoba manga kar do woni musulun pa anya to ngoni maza nyala din yin chika atumashi babang anya ni voso ni ayel peboni misali nyala pa sarbala kabzan matai tumashi ni changma na chimbuzu mu ngare mpata ba biene kama yukuri yisi manka sawara nan pataba maye man burkan mun dabba in jiya dire ti fila be kan in yor mantir dabba gare pataba katam ni do yillanya an ku yora man sham mun da ba shamma shin tan baza sharla amman ba susune be kan da pun yalla ayeliga ka twema za abi ha doya dabba nan ya magafara do man pa ka tin pun yalla na wunin zan ta gabtaba ka zan ta nan gbangban shalpulo karbutu ni mun chira ko nyale so nyinin yiha biha nyinin nanga zabre in polisha ni kanyi man dabbun ku jiya boka le nan da ba ma sarati ka bor nan da basun ma to pashale o nyala mun kana ka chupa yinga ka gbaza yi ka cha yi dan yinga pa ne do mun sheme de ka manguna barpam be wa pam de kani din nan ka na ma gafara ka mun be mil tabkar yuma o gbaza mun pa ba mil tabkar yu the little chance bila yin kunya shintan yin pela yini so ibi mi ka de manla ni voyol nye do ma be ni voyol nye nyim pama ashela ha exposa man shama ina tetai yeto ashale din kana kana ku che shelme ka pemma nyela pa ba to arazir dogo pem nyela pa onyelo pem kai kantan na tije tum tuma on kana tan pangma obinya onyen zan o manti yelso mboro mi be misale dabba ma yel misale ngona woi tukuto muro anya bebo kanyin tikana ni nyenyi ku yise pu odu office ay ku yise pu office engine balo ki dir fila shanga ka gbaro ka la ka chante tonu ka kpo yanga be ko dressi ka li okay boss today die
ko me de pum so yelo la so bo ka nan da ma a razuro ma ti enya yin to ku partial polola niki yempa so la lamba ma so ne ku partial ma niki yenta page de partial ti mbangla aye ngoy yele aji hindu awum aji ne yele shamma ka pa konko to nahanda do be chaka do kure chironi be doctorate ya hayi ma za hanyale dan kayan pa ma pangu ne pangu malu na chinsu pangu kumala na chinsu anya especially amarya pangu ku bitune kama like adina chinshele kama ka do kul nyalo shele kartamal ku kure tikane pangu ku tukayan malashele like kama mbi ne jalla shamdal banne kamal shilma yina like kallim salu irakam agbaya har ajmar en dinu binna na ni kafanu ko zaru ban yala ba nan buga tana nan don karuna kamane amarya paanya okay amarya paanya tutuna lim sama atan aja na punjal ma ina lala exposure ma dinan tutti fatina don tamin dabban tumda especially tan ban ku tumda gwamnati tuma wona tan min dabban tumda aba mal pa ba yanga kata ba mal gidana ma so ifila mal la targa ba fila mal la targa hala yanzu mutu wona ba tutuna lim sama tutuna ya ma be anan yeto ashale wonya lo shaplo shintan mal ya pam za shaitan min yale ami be ya man bana era shaitan ma to te za so atan na cin sun wa kunyale na cin sama ayan po ba man sham tanon kunyale kana ce Allah ayurbla to Allah ayuruma diza pa ba man dabba maza o kuyen nan la Allah ayuru wo bela ti enya mi pro nyingwal ne o boka do zungo boka ti endi achan la lunch achan anda fried rice be indomie malmana le voltic be don simon so I non do la ma ka dan nyo ka o duty nyele no di ha yole so wise ko o dira zungo ndira biane o vraiment o vorla hankali nkanno anka to ku ndira la fila shale den de butuno di amanyin to la chance ma ko di ya fila ma so ko di fila ma ka ti enya karan nan wula karan nan ayai kan pon yalma dan pantuma topam ambiani ma wulan nyele ti zamala ti design de bashar zungo adam mala design amina yida yidi biane ngwana nan to amokane dinni akonkon bian ma mila yen manager mansham du halka biati ne hal dabba ma gbalalan yele odi okoda biyo paani o pa me ko sane ama on bezon o manti pie ito ashale din yan pro nyingol ma o ku yan wol slow ma tan wula enti gbe but din nan kazan amang expose to be ko gbazon o man expose ta kala lama ta kana shin tan yele atuku yan ne de asa da teacher la asa ne I mean, you understand me, Shama. So, manzan chenir pam, the Tariela na, Katapo na Fahamanga. I may put chentilum annually. Kadinala adebezang among chair lala, Yutuan Lama, now Kutukana. Okay. Ajendu, akama jirama tuni ya tu ashirangoma, akama pashale nyela amliapa. Kamini tunindin na chinsasha. Amandila ka so ai wona chisibin mane awura ba so ye no o dire vika yina na chinsipa do din da je ne kama ajira ma tunire yelma ayelli gama ka dillim sabin shanga na ba yihla bahna karawune awura banya bam delala halin ma punu ma impenti jin min tete taba to gba so ba paga pia to ma ngoma nyala ti jin min tete taba de ya chaka tan banka ba nyala amliya pa nyala do yillana ka ban anachinsi ka ban abya ko na dundwane de zokata jina la ja ka bolle ni jamana paaba jaman paaba ajindo yamana nyala hal tin yar ma ya pala amle pa hal pa kam kutum ko mallo o mal kama like ko dina chinsi ma hal do yi boragba ka expose amare nya ka do ma bo okay dabsha bian baba jelala ko kunye pa ko bawo ma holo okure be nchuni Pawon kutum kalim sama o ku boro borana ka expose ma yenye
unya ka bora awra wa padra su da nyala wula awra wa talma nyala na azan tuntuma ka zan yi amang fini ni to ye ijab ka halka tilimsi manga kan chanta zan blackboard zo ka so zan o brzan nan o taisni ndol pan na halna ka kana ka to zane blackboard zo yin to nan ni yan nan sham so man nyaka o bu dress ka karace nyuma kara dress da pakarace dalne even though kama ni di yalla tumani shabda biene amana zopila waza yole aye yile men nan tala payment don ay chan tumani ni aye sala zo bin shar gare anyi walni misali hawra ba kan yelma ni barno to gba sargama an krasa anyi walni biara no to kul pe bara ka kana na to fa ko o bagi anyi wa bu hu jana da anya shambala ka ta shabda buhara ba ka ta shawa bene ti adini shabben ka shaba bandale ka ta man banye ne sinema dana jongu ne ba so unku so la ka ta zan party pamba ta musulun pamba ne ka to zabe ka ta yi be yilala mentality shalden da bibu bo so ne ka ce ka ti expose to manga in ku yi azabre nzan balala nchena nyinda amle pa don anye neso anye neso do aba pobra anye ngwale so kumpo tizan po ben shabi en nante amakana ku che shaba ku enyelo muslim bilwo still obien mbobbo ko ma so me bezabra so bezabra nguni yen zabo mangzo nguni nye muslime ka bolo ma muslime so nyin ka Allah en no sham because first ma try na basara tete so basara anto ku so apa chinchina ne liga ba nti office ka liga tiliya ka yegi nzampa ayen palishel polo kaye atuma ne liga bela atuma dumani kayina lan mpo baba nchana so ibinya ka man nese ka me dera nese yore bole mosle ka bezon nese tumatana ka me tetum be bezon chichatalna ka nan bole mose desa adina ngon klubiare ko kace anye karachi bi a chancelmin tonkuna okay so na yuni samba na namtinu na te di nantin yo te tangala me matma namba manyala 037 20959390 037 20959390 to aje hindu mene aje ramato so na babwal na tzo tna lehma tum fable to ashara ma zaha wula tilaka ti yambontile the solutions le yanyala tane to katin puyelma solutions ma din yaya tiri yel zan kwa mede pulo abacin shale atuma be anto ku cin tuma ne baka atuma be kala na lab kuliyinga tuntum andi entum shale zalka yompa kana andoni even though nangbuno to so be ni mazo hello hello Ana na dimsura yulni ya bonte na yamba tuhamba to ina tuwumda yamba tara tuwumda wo mane wan tayi nan da baga na to to ko wunda la da na tibin yara zuwa kan to kun ya ka jikko an so so da zon taya yin ya to asir wa ta an jiro manga lala duwa ko to yo ai kam yamba tare ta ma yamba tare la ma de debe de zo agban to boltna apago ninge shele ngoma nyela tijin mentiti tabaka ma pataba hello ano wala na dimsora yulni ya bonte inu mbona Abdurrauf diale to gum da fa Abdurrauf Nama saya dengar apa yang ya. Cepat
The Papa Bandi Dungan and Masha Benia. Tum Rafa Razako. Hello? Tuwum da. Now, Barkano is done. Amen. Yana on Barkano. Amen. So to fire pa Razako. Agbanu to bolt na pa running a shell kazan tete. Shingo manya ne German paba. German papa Manazan Chekarazane. Hello. Hello. Anaola. Na dim soro mbapere. Na dim soro ayuli abo. Na dim soro ajela TV gbana aras mlaga jala kacha. To wumda. Afara to wumda. Hello? Tuwum da Fabra Zako. Ya to ama siata man na ya kon ya si sama ka pa ko chang awra pa ma ko kana nda ga ta chang tin to per go ne ma pa kana dressing fu sama ki chara si sama na ka ya kula na le go la hello Tuwum Luego, sakit ni apa yang mami sih nang lara kamu sur pakai ban sih ni jelma biasa madan tipe jelma tam. To te paya a to boltna pago ninge shel ka zon titi tien no shamma te pataba e be nti te pataba do to ko malba tien ti la taba. Hello. Na dim soro ayul ni abonte. Ilo mona presa. Dim soro meza bia yim nyan ka cha TV ma ya. La karakter. Sila nanti akan tampil. Nanda sila nanti akan sokong Anak saya kelas ke pasar kamu. Nanti bocor ada ya. So kaya buat kerjanya nyampainya tadi. Mai apa ya terasa kan itu saya kata dulu itu nanya perkara. So ulaka ni ulaka awal yang tadi kita berkata So tizayan sonta ba do meti ko yarab jala tan ko yarab jala ngoma tishabak bara tizatir la tabma mrpen yele te ban jamma te baso papia do zo tir la taba. Hello ana wala na dim so rayul ni abonte yule zangina kambunu fu to wumda Ishima na ono albarka no dene. Amen. Na onzo meltinya. Amen. Na onche kabayen kadle. Kabayina inter kadle kal champoni. Amen. Ama ampure aje monje tinkira mo. Ajiramatu. Ofilama no nyaso pam kapu aje mon ta ta mo papa. Aji bintu. Nyumuna na yulka bomba na albarka no ita. In pona fonction wa na onzo meltinya. Amen. Ini yere pasona ta pa ma wu ka ta tumtuma. So mpaya. To gba paya. To agwanto boltna apa hagonin ya shele ka zon tete zon dal ngware to nan ka tete ga satara ato boltna apa hagonin ya shele ka zon tete jaman papa. Hello. How are you? Anaula. Hello. Anaula. Na. Dim sura ni abonte. Ndo nda ma yendi. To ayul mbapra. Eji. To tumda. Na ya gambo. Hello. Tumda. Problem manya ko wala. De tu yer te do bogaye to apara. Tana pierre machan Ke kai pa abo ko ko do shabbe no banan hard work.
na do so yi biyan no nan hard work don ta shabbe ne ma unan kun ga shirwa an fa ayyan ko house pick ke ti kambiyan di lala dai ne haji panan sun bi ma ko ngama right nan sun bi ma ko yes no to ko bi ma ta shikurta kon ta sana ben ka all ka biyan za ta ngeji pa amma pa ba ma ba bom tuma ma ta afma ka tuma pam malan fa ne kama jiyar ye no ko yi shikurna langar ken da ban nan dan no oba kun yar de la shel mo ci kar fo be sori yar yeto a shele nan to ci ka boy ma be da ma na kan kuliyan fine enough amma kete ka una man kete man ku sa kan pa zan sona no tinye kete ka to kila da mo pergele bo boys en partner ne ma na ban yara kila da ma pergele akwai nyama ka da bu no bi kella ba bumbo pabo bumma sai da ne ba bumma sai da bumbo ba kalen su e ta shere kitchen ma bugba zan la ta bi ma ta arabo ne ma da ba shiyala beshawa kitchen ma da zan la ta bi ma ta arabo ne ma da ba shiyala to zon ko en so ya me pa kam ko ma ko bo ida an je yala okay to paya pam to paya iti ande la bologo dbaye kakarate inya to beternal hirnya tilashatin yan pontele hello hello ana wala na dimsuro mesan ka chati maya ana wala na mbafra yuli abote mana yul na shirin bon labon bla to wumda na wani abarkan jiman amin ka yalabi jima za ka pa za ka tire da ka pa za wala ka zan kwafa amin pa go shel gila don ku biya tuni kaman dan manyala pa ba shabiya wumla yero ma to kare ma men kaman the west kabori ya nan shirba ki kiri yar go ka ba bolo shiri kilo de ya malamuno to apa pannon bonno to ko yar le bi akam da kam to zo na ku ce ki yar ka ben ya wumma wu amin ya wumma yo wum ben yel ka bawo amin to paya pam to paya chat de bolo sa yende kakanati mba kulva itishima hello ana wala wayo dlang mama dlang mang mount ha ta kulni che bolo ma kale kana won sa ma nyala dan vun ko ala zaha katlele jo tilla shere tin tunete zang do man pe entir la tangoma te kuto yan te shin la pesa so amma ta tir la taba da bashar araba min nan nan don wala gala nyale to akan bangne gala nyale to aje hindu tiladan ka te ambonte ma nyala babu wala ko tuna titela jalle kam ko to fi nyale man ni muhabbatu junjana zo fi nyale ma ataz fi nyale ma angalse sab ko ma la fi nyale yere tasha ma venya ala ta dan maza was ai ka venya ala ma ku chai atuma la zan jalmedi no save ai dana no to ga ai dan kom no pa ai dan bangiro ka pa ai dan titenma to zo ma ku pansa lam patta to chal venya ala yala tuma ma ta hakin yala to tuma yala na wonun pote don pa won bisu no ku ni shalamba agba ai dana ka gba dun de bol sona na ta zanto no nan ta kayin din yala dane dan ka sayan yale ala ran yala dane so vinga aluma kunyo to problem to chanta ajramatu to bandi ku pala ya na ya do ma ni yel shamma triya solati danama kompun yalla yi song na tunwe nta ya made ma dan balage so ndipun yanne bi mai pataba yumanu ata yumai bi ma bi pa yala lama dini yenche ka shabkututum
ka shab no totum so bun ku totum ma de nyala o yidan songo ma ko yelma o suba kom na malba shili ko ko ba chang school to hal de nyalo yen changla tumane kaminu be ma ne dang na bo wontan bandirugo on to nan bandirugo biara nan flax ne ka gba yin chang tumane ka closing time at pa ka do ma kana ta koba on to save ba ka bi ma dinna ko nya o yen zama mutan makaranta ko zan batta makaranta ka gba chan wo tumane to ayen zan batta karam kale panga manga ka bandiru ngongo je gula ajrama to ampo hadu no ma kan kana je hinda sai njene soto kuluko ida yo bula ndula na de monso no tuzo dalere be yiko ne kan ko jipchemo ka po zo dalata empula ambitious no paro kaya dalla to pani baby last yumba ne ida Yusuf to aje hindo ko empula yanza ala jali do yan lere ji wakati ji yan ko ida ala ji drisu fertilizer de Idisa company ko ji mulere ji o iko na kankana ta jeni ji wakati ka po ha sharp to mambe mpon yes to paya pam mpira sam yin mai bam lehrate yin yan tab sonte ka jingu ma nya na bayi mba prosomo yelna ne ton ko yer pa ma te yan dab ma gba tana pier makan na ma dab ma gba da shalete nya kar kunya dab ma zokati yan lu do metemri ya za yan malaka dondon ma vela ta yi malzane ka ban malzane bata dondon ma dan vela bapre bat Sumaila Abu Hassan Francis Bankulu MBA te dublemana dire te majina ma dorane ko bolle okay do dan la babra min pakale kapale bakale to pa bapre jabiro bangbang kuluzan kamera na makpate malam pasar ba dungone be probe hawa ngon kulinya ngon intab je dungone mana te ban yahara nanda te alaji kayaba ngon kulinya ngon tabar sondma do ngon kul gahar no boni parnama awin kulle shamanye aji ramatu to pa aji hindu atuzo pa abia mimna to abakaram bongo nana te za suma pa wole tu no gudin dang wole tu no lebe dela la nya tu la le do man pa so wole tu no le ka bo man nyamma kar chang to le dun dang to mo ba fo sla to nya